So, casino, sono conclusione vari sistemi di questo congresso che forse neka dva tipa su pala iz svjetskog prvenstva, ali kažem, sve je to normalno i ja sam jako zadovoljan. Mislim da će uskoro otići opet profit uzlaznom putanjom i možemo očekivati negdje 15 do 18% ovoga ROI i 20-ak bodova plusa. No, da se mi vratimo našem 27. službenom tipu. Utakmica je Francuska-Engleska 18.7. u 23 sata po hrvatskom vremenu. Tip je azijski hendikep Francuska minus 0,75, tečaj 2,22. Ulog je 2 boda. Zašto sam se odlučio za ovaj tip? Prije svega mislim da će tečaj do dana utakmice pasti i da na liniju minus 0,75 biti će negdje 2,15. To je moja procjena, 2,10 do 2,15. Za mene tečaj ima vrijednost, linija je prihvatljiva, tako da nema dvojbe da se ovaj tip, to jest ova oklada, isplati. To je borba za brončanu medalju na svjetskom prvenstvu. Francuska, na moju žalost i na žalost možda većine navijača, to jest pratitelja nogometa, nije uspjela doći do polufinala. Zasluženo su ispali. Španjolska je natigrala u polufinalu Francusku u svim segmentima igre, te zasluženo su pobijedili te plasirali su se u finale. Ta utakmica, ja bi rekao prije svega da je trener Španjolske natigrao taktički Deschampa, trenera Francuske. Mislim da jednostavno Francuzi se nisu snašli, mislim da je bio i dosta krivi odabir igrača za tu utakmicu, tako da ništa, moraju prihvatiti poraz i pobijediti Englesku te osvojiti 3. mjesto, to jest brončanu medalju. Inače, Francuska do sada je na turniru zabilježila sve pobjede, igrali su fenomenalno, odlično, prava su škvadra, nema nekih velikih trzavica unutar ekipe, te treba naglasiti da je ovo njihovom treneru oproštajna utakmica, zadnja utakmica koju vodi reprezentaciju Francuske. Tako da Deschamps sigurno se želi oprostiti pobjedom, osvojiti 3. mjesto, što je bio isto veliki uspjeh, dobar uspjeh, te mislim da će svi igrači u ovoj utakmici igrati za njega. I mislim da su full motivirani, da nisu klonuli duhom, da su malo dušni ili tako dalje. Mislim da će ići 500 na sat, te mislim da će uvjerljivo pobijediti Englesku. Moja procjena pobjeda od 2 do 3 gola razlika, ali ajde. Od 1 do 3 gola razlika. Što se tiče igračkog sastava, to jest Francuska ima jedan bitan izostanak, Saliba, bitan obrambeni igrač, neće igrati, on se ozlijedio na utakmici protiv Španjolske.
Eto, to bi bilo to, mislim, vjerujem Francuzima i mislim da su trenutno puno jači od Engleske. Šta se tiče Engleske, meni oni ništa posebno nisu pokazali na ovom turniru. Zabilježili su jedan poraz, 2 nerešena rezultata, neuvjerljive su igre prikazali. Zadnju utakmicu polufinale protiv Argentine izgubili su 2-1, drugo poluvrijeme Argentina ih je totalno pregazila, tako da i taj rezultat je treba biti puno viši u korist Argentine. U toj utakmici pokazalo se ono što sam i prije tvrdio, da Tuchel je čudan trener, mislim da on ne zaslužuje da vodi Englesku. Nije pozvao fenomenalne igrače, opću reprezentaciju, 3-4 top igrača, a u ovu zadnju utakmicu pokazuje kakav je pacer i kakav je pacerski trener. Nakon što su poveli, zatvorio utakmicu, to jest u 72. 3. minuti je totalno počeo igrati bunker i čuvati rezultat od 1-0, naravno da ih je Argentina pregazila, stvorila masu šansi i te je bilo samo pitanje vremena kad će zabiti 1, 2, 3, 4, 5 golova, uopće nebitno. I Argentina je zasluženo pobjedila i zasluženo idu u finale. Šta bi još htio naglasiti, mislim da trenutno, ono što je isto bitno, mislim da trenutno u engleskoj reprezentaciji ne vlada dobra atmosfera. Između trenera i igrača ima sigurno trzavica, Bellingham, njihov najbolji igrač, ne podnosi Tuchela, tako da čisto sumnjam da će nešto dobro ga prikazati u ovoj utakmici. Kakava će biti taktika, kakav će biti sastav Engleske, to Bog Isus ne zna, eto. Tako da vjerujem u Francusku, vjerujem u pobjedu, te očekujem pobjedu od 1 do 3 gola razlike Francuske. Tako, to bi bilo to, da ponovimo. Francuska, Engleska, 18.7. u 23 sata, tipe azijski hendikep, Francuska minus 0,75, tečaj 2,22, ulog je 2 boda. Eto, to bi bilo to i sretno svima.